Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka dorbar shnong saisit hapok ka jingelam jong rang ba shnong uba ar pungruk rengkat lang bat kinong elam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Maurung Keneng Circle haga arfunyo tarik unailar arjar arho kilalik bania kendu iau menteri jong ka tanat ka koit ka khia ka sarkar jala uba ALHEC bat dawa badai bandon kawai ka Sub Health Center hapok kani ka shnong habaya kren syakilat patai kubor hadin ke jingi kendu iau menteri ketanat ka koit ka khia uba pengruk ulai thu ba yamanta ki pat ba nong shong shnong jong kathan madan saisi bat ki wei pat ki shnong ba marjan ki hab pan lei wat jing sumar shadu ka ding paso Public Health Center ka bajengai kumba laipho kilometer haka leit kawan na kini ki shnong bat ula ongru ba kalong ka bajenjar hado kata kata haba ki pat ba ki don pedeng ka pang ka shitom namar ka jingjengai palat kalentiya ka bakhta ru ya ka baileit ba wan jong ki pat ba hari ini untuk menyelesaikan sekitar bahak untuk jangka anak sesi, senang anak sesi, jadi betah belum bah ini yang bak kecil itu siang kecil, kat senang lalu kulit kulit asin yang kulit kecemur, kat bah pipan, lenok lagi jom sebentar nama bah kita hidung kita kihap sport jangka di pasal sesi. Dan tak kadau kalau cakap kalau kelan cakap kemuliaan banyak hal tisu pada cakap kalau kelan ni lakukan kok cuma lagi kok minta dan tak kadau kentam pun hanya kipor minta kadon kalau kadau habapang bastom nah harun kam kena kecil kam tum kibar sedikit nah tidak sedikit kena hasno itu kidong kitan centing apa tam kipor minta harun ni dengan kali dijencar haban suri set dia kali tang baik kali dengan polisi secara san sepak kita bitang dengan polisi politik pasok pinsi dan tak tahu ini kita wilayah kedua bat idi amateur lai kedua lai keren dekam bat badi hal minister dengan mereka nak kau cakap iba ilhad ila keluar dari siki ke dalam teladai bat ilawan ban suri sisi yang kani cakap bat kani kesai ke pemerintah bat ilawan ban dia kenduk yang di omba dan saya sibki kenang ikanai lembah cerita nak kali macam ketan kadang sore berkowe dengan pembela cerita bagi draft drawing itu bicara bat kalong ini kecing kerku bah crowd itu kadang ketan lembah kecing IMC macam ini bah la keluar macam sibki dalam ini kam dan ini kadang ketan berkowe agreement scam bah anda kan long ya kan kam bah borok ikan deh kecing kerku bah ya kadang ketan berkowe tanggung ni marba abangile chite ka thain ka gabuk jeng jenjar bakrawa ai ki paiba musisno ngistai na marba ki paiba ki habre chi chapo di posok PRC markum don kenu ga sosonta ne ga nu ga jingira ki don taki asya de sim jinge na marban le edu la manan sesi chidu chap di posok ka sorok ka kelan pai ki ba paiba ki la jingai bagi don kam di versus kit ne ki de sukit kenu ki bentar tak dau na kalian persen KPI kini kebentar ila lum ye ki ram pasnong ku arca kra hadin cingelang ke balong lapot snong molong wan hi dai ba ILF bolong menteri jo kot kakya lawan syukya isti lawan daladi bar wan curip ye kecaka bat ila keluar wan syukya kini kam ndai lomba ba puntut kini ka klam corona terdaw kini kam la sapteng re lomba kini pat kecing ya fun jongi bila pawan banyak penduk tak sini bat lomba ji keren bat ila pak ba nakliang sidong summit no ya ta ka kot kesla ka caka sai ba hep kram di yo let ke berkam nomor nakliang jongi ru nakular ban restom bat penyo ba yakni ka sok senta hak ta ka thai nomor kram ban irap ek pe ba hak kantam gino kendong no ban sup ban yu ngin kawan maka cuma toy bakrau da yo ni ka subtuntas te katang ke